Enti enro na me shembo say kamema mo update Sunday no be catch am say enro aye Monday kamema mo update but mo fa nche me enro me de menua ye last born me de ne call Cape Coast Technical Institute ho na onyaye computer e place na say me de ne call ye ntino ene ya na me ba bedru ene bre de ye ana ba besi ntino mo fa nche me say me ntimo amam update but you know as the saying goes it is better late than never. Yes memo mo late update than say mama update kwa enro you go PM e mention him fie efa entam kese a that Lumba the big sister eye Abusuapanin e kan gu Abusuapanin to park eso efa that Lumba ye no je no be ka say eno e be ko mention him fie akotena asem say eno na ye koi na me the update e be ma in fact Abusuapanin e kisi Abusuapanin aba eho ef ememu kra no kama president e kire da adwen e wo ho aha Penyah block media me so say ni demo over like video no other my boss subscribe to number click the notification icon for the latest updates and better wa adwena ma me e wo comment section best also baso no a share for so anya bi ahye enti aya Friday no e dey copy e wo Kumasi High Court last week Friday copy Kumasi High Court ninya fada de Lumba eye no hyehye e na court wa abamu ene ade akoso asewa ene odobroni hwana also di kunani ene ade say e copy mu e wo Kumasi High Court now right after court no ene won say that Lumba na big sister Madam Ernestina Brempoma Fosu oka entam kese je se osere Otumfuo entam kese edit kantam egu Abusuapanin to park is for Opa bra no wana me come so aba jam me nje say wofa anti bi eja ana wo tire ni me ka Otumfuo entam kese kantam kese se woje won saka cha sifuno no na wa ma ya trase ankasa Hokrano right after time kese na was Penyah won answer shake because now we want to Otumfuo time kese yan kan de kwa Ada say e man tan kese ne ba wi ya no hu say no Otumfuo chiame e wo honom e waka say one wa chill the Penyah dodua wa chinu dodua Emma Otumfuo you know ni suman kwan hene eso e kasai e ga say ne serious adna ne e be from nyina wo Otumfuo ahemfie nyame ado a edwo de be hye mu menhia ahemfie e de honest e de ye e betue Emma kwante pa ba ne tepa man hene kwa be kas o ene entam kese na ba ne de omuntimi nya yi omuntimi nto ayi no yesi asem no akotwa Otumfuo ahemfie na ye de yi akotue enta no kwa enro a ene kopie mu e wo menhia ahemfie na asem ne tenten eni teten nyina ne se Otumfuo tu na si asem no so e mo tre se afa ne mienu no eye Abusuapanin ene Madam Ernestina Fosu no omu mienu omu enyi asem no free court because as a dead room mu gu na ni masedo omu nyi asem no free court omu nyi asem no emre fie na omu meka asem no ewo fie na omu hwe se omu di ye ebetue je Otumfuo Asantehene na na pia wo nkwaso omo afuto bebrebe edi ye atuye entam kese no omo kan nyina no ohwe esiesie ye ayese eno no ye beba so foforo ye beba so biem but ose omo se omo nyi asem no free court na omo ensiesie omo mienu enfa enkabo mu ensiesie asem no ewo fie no omo nyai court na omo en efunu no manso a omo etwe omo enyai ame pa cha de ka bibika ka tre ne adaro na Friday yen sign eti sisi asem ene moko da be na mbe share busua na maka na maba Friday ene kura ye ko sia wo busua fie se ne de ene ya moko koshia e wo busua fie enti ma je tu sort of simple ma je tu sort of simple ya boss na so pa boss I know they are campus man ko I'm na see ngolonyin free quarters enti mu kwa quarter ese no baka share judge so twa asem ni mu ana
No, they meet me decide what. This is your name of Papa. Emma right after court no who say be asumdwe e bent no ye wo say Abusuapanin to pack oma that Lumba the big sister madam NC na fosu oma the pack say okay see na mfono Peace of love. Hey, I was saying. Never come once and then Friday, Nana say more about very good, man. I miss you. Did you say you're back to be my baby? Okay, man. Pressure fun of my baby. We say that's it. Emma na focus kiss there enya Judas kiss ye bi ni kiss ya Judas anything yesu give 30 pieces of silver enya bi ene me was a fian will be apostle. And Fiano in and say at this time misconception about saying. Oh, supporters munya botre. Bloggers in munya botre. Nana say young court minchia me wofa. Ya down who abusia yan kasa no na wofa anyway. And I net ya nyame wofa no. Enti ya dan ya abusia ne da ho. Misunderstanding na ba. Enti nana no say yantia. Na yanko kasam no fie na Friday yamfa mu ayemra wo enti se wo fanso eba me ana me wo afi mafono ha enti me sra mo mo lusu we are still on it oh na nipa bebre wa around almost so enemies untimi muna da bia wow nipa de untimi muna da bia enti na omompa ye na nya ye hwehwe no awurade nyama ye ase Abusuapanin aba Ernestina Judas kiss Emma hokra no madam Ernestina ye that woman because I can say there be on the ono pa de Asɛm wate Otumfuo aka wate ba ono pa de o gira do gina autopsy na ewo aye no hono de ono say ya anya autopsy o makwa me anya aye ne da o gira do gina afi abusua na enya Asɛm abusua na enya yie ntimi hia ho bia ho Asɛm ne mabusua me wo fa no me maame no no esia because ye si bia ho akọ ni hia sa okwo committee bia obeba be didi atem wabra ni nu awo ai sese nipa chechire me were no ni abesa be didi matem na ndie mi hia na mom enkabo mu de ye hia say ye betimi amachas akọ rume asubim oh, na se committee bia ni ho committee obeye me dey Mama, o ka se nyem chese, nyam mienu na wo hwe. Eye wo nu ani committee na wo ti. bebre ka ho na mitimi fantu Timesra madofo nyina o makoma nto omo yem asamba ne esiesie asa ya hage ntia ne autopsy no to kwade ntia ne ni abre opese omo ye autopsy no ye wo twi ye wo kasa bi o se oh sir mo mo na me asam ne koye ana me wo fa se wontimi fantam ne mo so ompeso ne me betwe na ompeso ne me betwe na so so ompeso ye siesie na bi ya But by this time, never friends was a free. You know, some yeah, the so I opposite. Ebia, my year.
na eno no se ba me sa asa mu ko na mo ka akọ na mo ka se e bi alenso na sa ade a mu hia no yentimi nya mo so police investigation there at nam point vibration there nti eno de anya me madwuma dem mo to se bia e be lodge complaint I'm autopsy now, so I would own prima ubana yin koso. Never on the land. Send me your bar, I can say me your bar, me banon. Me a bear making more fast. Yeah, me play. And yes, almost for so crown, almost you crown, I am. It's almost for you, No, could be. Because the choir almost them fast so crown. And yet, could you believe you say a quack crack? A quack crack, I don't know. A quack crack. Almost body, no, meeting all my friends. And when I put her body no man. Abusuapanin, any onuaba akubi. Onuaba akubi tie de mekano. Abusuapanin, any onuaba akubi. Ene de kwahwe body meeting all my friend. Me nana ba akudi akire. Odi akire te say John ye Mark. Emra ye bua Yesu Kristo, you know, Mark. Asuafo ni nyina Mark ni. What I say, I'm a media, so even be now. I'm a Kama president crowd. One go to see share an opinion on that. Yen din komo we minim se we obi a we ne mamamre epa mamre do mamre epe amamre yie sanse eno na ye dia yes ti wani ko ho edien e be ma wo bi asori se sabi utafra che sabi eburu sabi nyado oka eye Otumfuo ntankase ayo zofo asem wo de modu modu pa so mo bia atimi akọ into that level azofo akora empenifo se abootwe aso bagije bomofo a no me kobiri carboni a bomofo so betudie etu boni na ewiase otekoko so opemso yahene asante entamkesi aseme ba abontin ya yenua ba oba peni akoso abempoma ede to fom yi emudu ema asantefo se oka sikedwade aka so be hye because obi obebi na no aka Otumfuo ntamkesi no asem kesi a chese Ghana hanum no court judicial kwapo injection kwapo emunye dusa emu kwache court injunction ya ade no Otumfuo ntamkesi no ya asantefo na etiase oya igbeni a won tiase oya fantini a won tiase oya kwapim ni a won tiase oya frafreni a won tiase ya asantefo na ete saa ade na se eti amamre ka saa asem no ye hyewe abane se Lumba efuno no ye de injunction to so owo sebi traditional way no eti obi atimi kofuru no chese openso etuni na ye de esimu edi yi atoso epija ba na ye de efi honomo na bempoma so anka ne kwa na eba ne say ya na se be 6 months 1 year kwa pomutimi ko Otumfuo ni munya ticket ana munya appointment time na Otumfuo sha ya obi atimi de enkofuru no saretie because Lumba no ofa no ngasa no ofiri konya ho oti konya ho odido konya ho ofiri fie eti Otumfuo tam kese ne de sikedwa tam kese ne de boso e de ma ohini bia sebi uswan e wo mensan fie de e wo so wo se ye court injunction no se de ne pona didi kra sebi enka wotimi didi oda kra wotimi nda da benda edi bi di asem wo ewie na me hu ba bia me de me gina Otumfuo ni yakwa ne sa kwa etosofo ye ne te sa asem na ase etise no Lumba ye ni de omokoso e be ka form as 6 December ne de enya de e ba so because we look at CCA men jaso ayese ensema egu mensi a wo se openso edi ye tutu ye no kinsolo mo ondidi wie ye na wo so aba ka ho enjebesro mo so munya botre ekwa mebiri wo se November December ebedu na se na nanya tama ono ma ya de edi nkobo se next year so na na benya tama no de oturu na esim Abusuapanin yese 1 week sika ho nya extra ketwa se tini woni abre ye Abusuapanin wa mobra enenu masika ana Lumba wo yi ana mafa na mobra wo Abusuapanin mama won da say ko rutum na tie de Otumfuo be ka no mempe wo so ko se Lumba o ye celebrity kese o ye big superstar e ma ye Ghana e sutane mampofo ye fani ni agro asantemem de o Ghana obi aya da Lumba eti Abusuapanin yesrew
menye ema wo mu ma onana no kaso fo yo wo TikTok yi enso mu embrimu ti se de omunu da no so munu ho bia Abusuapanin meso brabonten na ka se oni abusua no betena se edi nkomo na yie ento yie because the akoso be mpoma ka no sofo o se tiase utimi sie chance se akokɔ o enipa o se tiase se ticket bo aye den abrochefo mpeso be ye ni bi no ticket bo aye den obi aso se ticket we get closer to December everywhere higher price kosoro Lumba so do phone na bebe nego abrochiri bebe na so gugana ha emu ma na mu mema mesremo yepa mo chewo ti Otumfuo tam kesene die sekedwa tam kesene die ye tam to asem so sare die ti se de injection ade ato asem no so kopem tam anana ebetie mu yi na wo pegya de efiri so na ye beto yi dozofo aba ne se kwaso ye de pa na court no meni nyi hono mo court meni nyi hono mo so we about him about him se na tie sa na tie na akosua sewa the lawyer no kofa no lawyer kusi no dada ke mosunsun wiase on pre mambo asemu yet ni ku na zene agrada lawyer agrada lawyer se me hu na me ka che no tu wana mo o ya lawyer tu wana mo obi ono obetuma dada ke no je so be wu na ze china o na mo me e ho chire ene yale e be reni na for years betete no sana tie obitumi dada ke mu na no wa chire no nisika semu na be block the juma ina be say it's not yase no okọ no oba e kire ya le kitu na obo no obo mofumofu na pa e yin fi wono mo e sana e kọ no eti e mame oba pani enu aba ko so be poma asemo da to fomu die asantima so mutwe Otumfuo so mutwe na ye bon pa ye say Abusuapanin kutupa Abusuapanin commando awodi shewu na wo kokota Abusuapanin tututuma akopɛ tamahari CTB abomu kamu Abusuapanin ko soje ni ana se bia no ye former soja pen na obi a Lumba e de Abusuapanin na ba power na no kwari di nimbi e mo wo Lumba de Abusuapanin na twanwom ewufo Abusuapanin odo twanwom atiasefo odo twanwom na Abusuapanin no say papa kodwofosu anfa le di kwanto no mase ame se Abusuapanin bi wo ho na dachi bia no se bi we call him na me Lumba odo Abusuapanin ema admako na michu bia na sabre no meye Abusuapanin ye na bi no be Abusuapanin ye sa olusu nim se wo fa no ba ma me nya ketwa no fa no nim se Lumba nyum bi wo ha meti Kofi wo ba me nim se ye we dia Kofi wo obori di wo meti Kofi Kofi no ko de se ba se Lumba de bori di wo ozo fo hwe nyum ne bra ye ni abre because ye di agro Abusuapanin ebe gunu menum ase obi akoto odwan beda wase na de odwan ewu a o se ye nchire mu okoya memu ela ko jori pe be for ye 20 solid years nie 20 solid years nie Lumba eti akra house is logo no yale Abusuapanin mi fa ka ko bo gate mu da ye mbie no e ma ne ka se o me de se kwa be ba se me kwasra no so mbie no ye bi da e bia so asem si ye obofugu se no ka ntwe so abesu se yaki papa yesiro ye show e ma ogunu benum ase wo Ghana ase bi si da eti Otumfuo tam kese no ai da to asem no so no me sha palace wo so ko ka asem no wo na ye de etu yie abrochefo pe yi ni bi aba no mo nya bere 6 na wo da ko se no ticket bo be de eti mo twetwe nsem so na ye de ekọ be da so so ye gina ho na me pese me busa sa ntan kese ya waken ono kan no ebetimi anya nsunsanso bi ana ne ka de to ono no so ebetimi anya nsunsanso bi ana ozofo se ntankesi a Obapani eka ye eno so na ye so de wo se ebetimi gina de sacrifice tia se bi Abusuapanin se na mama apa ameka de Abusuapanin se so nye ende de bi a wa ebetwa mogunu so a ebe fo na Abusuapanin na ebe soke no eti no ofirifie se na me ka zo ofiri nkonya ho osi nkonya oni ade hye ne nam oni ahefo ne nam eti asem bia se bi efa ahefo no tiase ye bo wa ahefo tiase eti so no ne no fa se kantam ato asem a eda court so a wati no omomode se menhia ono mo odi ebere ebetu yie na 6 December ne de enya de a eba so Roman father una also nam bode we say 6 December mo ni ndawo Roman father mo ni ndawo o ensema
maame a osi UK wada na pepe so dogo busu asama do yi eka gusu ye beke bi ma wo Lumba fada mo ni na wo twe ho na busafo ne nyabre abusafo ne nyabre me se Lumba wo be dia go be kwa wo be dia go be kwa ko do fo so no kwa ko mutwi mutan amafo beto aso da so su wiase to le mo fa ne sa agro osofo yenko eni mo ma mani and now most especially Roman father pa ba bi gina na emodwa na waba mu bi osofo se asɛm be fi a abusua si nkonya ye frɛ oyere nka ho ye frɛ oyere nka ho abusafo esi nkonya wiki ofasefo ne abusafo ga esi nkonya na ya se data ye be ma ye de hye ibesi ye de hye ye wi a ansa na ya se si nkonya ene abɔntosofo a ye aware ema no so ye de esia se abusua ko agina no we enye de ba se that se de besi ye de hye na Abusuapanin oni wo fasefo ntrase esi nkonya enfa adwe ena se wo de data ba abɔnten esa say 1 week no sankwan ete Abusuapanin say is the wasasi no ko dia no person go tuaka moni na ho so akọ free obi fie so no nyabri pesca go tuaka so akọ peka bia ko to na nkuse bia moni na ho because after 1 week ni pe na Abusuapanin on tare se mo se sai ye redu pa en ko la pa na na sma week at to so Abusuapanin no be wuye obaye na ohun na le kwase no ayi so na Abusuapanin first engumelos na eneme na odi say one week esi papa ye de ere sa kwa also for yan person bia Lumba a state asset Lumba stand for the nation and we stand with him et to back for no we the ma the whole Ghana we Abusuapanin a ene ofase for ntrase esinkunya no uwia mo ne ere nso asinkunya na epepepe esanete oyere ne omienu de odo shop na ase ene odo ko awieye ye timi forget obia omo na ka bum ye nji kura ba ko e wo Ghana ha Lumba ofirifie enya asema ko di ade o mra ase o rice bi 1 2 or 3 e da hono mo eno ano no go for bana ofirifie e 1 2 or 3 o san ko be de hene e se Lumba mana se bi oni akosa odobuni awo ye no ye to mu ana da bi yinti me reject o masa almost like that star no ayo omo na be bonyo na tia wo da de ma be voice ko di so be de no voice ye me de omo na kita stars no eti ye hwe emamu ye de enko west sare tie sina no aba paka se body ni se ne ba body so be ye bi akọ etirimati be mu no etempana no ye de sare tie oni tua sa santimem so de body apentu body a fufu are de be de ye de be ko e fa ni agro ampese ni no fufu de be ko etempana so ye de ebo na pata na na maso be de e be gine nguma no edi ko je fusu mo me yeti na se na mo ensem every court maybe akopi ni de mani age pa baby first na ka first ke call ya nke ye na lawyer fo afa wo di diska lawyer ni se asem ye ko court injunction enfa enso lawyer ka ko be di ntino obeya asa ho kwan me ba cho so podium na me comment section wono mo mra na ye nto aso ubeto akere wa adwen ama me e wo comment section ha yi Penyah Block Media akra